меня победитель WF Pro Fight 7, чемпион 2014 по нога-грэплингу, команда Лига, Рахманбекулу Нурсултан. Слева от меня победитель WF Selection 3, чемпион по боевому самбо, победитель Nomad Fight, команда Ош Башбулат, тренер Нарматов Чомарт, Куванычулу Джералбек. Первый раунд. Полгода постоянно дистанция контролирует. Полгода контролирует. Ondan kontrol ediyor. Go!
Kol akset koyuyor. Kol akset koyuyor. Ötör kol koy. Beş kere gel kol. Делай, контроль. Закончился первый раунд. Второй раунд. А мы напоминаем, что бойцы проводят 3 раунда по 5 минут с 1-минутным перерывом. Уважаемый тренер команды Кыргыз-Ата, просьба подойти в главный судейский столик. Раз, два, покой. Разный стейк.
Бей, контроль. Ой, контроль. Разворот. Айлегана бокой çıkmayız mı? Usta разворот. Ol beni разворот. Ol beni. İşte. Abdullah. Oy. Hem bol gibi. Hem parayla da ölçü olacak bile. Başka şey. Закончился второй раунд. Третий раунд. Usta çağırdı. Çıksana üşüyor, çıklet gel. Ayla. Ayla sayın. Ahmet'ten hala alda çıkımları gitsin. Çıkımları gitsin. Çık gene gel. Уақытың кетті, құсылтар. Ол алқаны қаққа қалды. Çık. Taka. Yine öttür, ama çevireceğim. Ölçü işte koy. Ölçü işte koy. Dur, kaleye nasıl girdin? Geçmiyor kaleye. Tartlaşalım. Güzel koy. Güzel çabuk. В третьем раунде за 3 минуты 35 секунд досрочно победу одержал Рахманбеков Нурсултан!
Sultan!